Uyabona ukuthi umadondozela ngamafezinye ingane use-oda umjaheni kuthiwa kade ine-meeting esheshayo eGoli wa-odela umjaheni Red Bull emhlohla ukuthi akathatha amandla ukuthi athuke umgodi ngoba uMancane ngeze kuthengele Red Bull ngutshela iqanqela kabi leli ngeke likunike Red Bull lingesithutha buka ngishiso lakhe abonga lo mjaheni ukuthi umbuka ngeso lokuncenga ukuthi umjaheni amthukele umgodi. Uyabona nje usebonile CD yangayisisi kamjaheni ephumakho kwavule kwam-order kwambizela lapha espare kwathiwa kuzothenga Red Bull kuzothuthiswa ngumgodi bakhuluma lapha nje umadonozela ngamanye afezinye ingane usedonzela manje ngemtrapho kamjaheni ke manje uzodondoloza ubumhlulile umntalapho uza ode nje lezi ingane lezi ukuthi akayifisharishi lapha engomeni ngoba naka sathi sezothini ubunsizwa nobuhawu kuyamehlula usiyegijima manje usiyembeni ke manje thuse odo umjaheni uzomodela Red Bull nako kumjaheni kuyathuthuzela ke Red Bull uzothuka umgodi akho ngisho iplate akaze behle lutho baphuza Red Bull kuphela ungathuka umuntu ngeRed Bull no umjaheni bakwethu kasebe mabhizinisi kamjaheni sihambe thuso uMancane nje wawazi ukuthi umjaheni ojika thengela lo Mancane Red Bull iqonqela leli uMancane nganthiwa nona notekisi baphila ngey'ngudu zelokhuza zesitela wawayibona nje ingudu engathiwa idliwa insizwa ngoba insizwa igijima nelokhuza nedampi kuthiwa basakana kanje koshilisi lapha esiteji thuvele order amakhathoni amasitela bawagunkuze ayikho indaba kaMancane ayikho feyila yonke into yalo muntu manje yafeyila lokho eshushu umbuye khona ivita dayshite ngeke ngibayeke ngoba into engihlangayo uzobona uyincoma ngamafa abantu uhlanga amathalente ezinye izingane usedla umtrabhaza kamjaheni ke manje uyoncutha ngathi umgodi obe uyamehlula umgodi yamsaba bemthumelela abantu awubona kumjaheni sekubamba islevu ucanga ukuthi uMancane uyakuthanda akasituthu uMancane bamthekele Red Bull nje ufuna ukumhlomekisa phakathi kumgodi hello dudu wasemdletsheni lona sile lapho welelo mntana esho ukusho lapha ukuthi Gcwamele Shisel odo umjaheni ukuthi athuke uKhuzani lapha kwi-album akazoyikhipha lapha nje ngeRed Bull nje sokumele kuyothuka uKhuzani ngaze ngana kwekuthina kwakho ukuphala lo daba besihlala comments lakho ngalolu promila sibone ngane zakwethu engizibeka lana namhlanje kodwa ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwamanje ake nginake nawo umsebenzi.